Halo guys, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, buka prehlom teganju. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling lempesan gerakan dunia menyona salah balon kemarang mengalun tuan dung ware lingkar. Tak ada baje atau mesusun, ada belambung bekuto ija baru tega ecut bang betong habata sambung jinolon baca. Lain tak haba gejakeun kelon jadu untung sino di Jawa lepas tatura lon dengar pantun gepegah kelon yang hana-hana. Ulun di sino kerjalam gedong kan pula jagong dalam lang raya benanu tepe ecut bang gedong ngeta dengan lonji otat beda. Tak nonton bola si deba warung meja mususon kupi pikana bacuna pesan nyodari ulon kecut bang butong di nagan raya. Wahai ecut bang yang nan bang butong kuturi dilon mibak media megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon jak lawan gada. Megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon dari Jakarta. Bilen pega ba urang gampong yang sikan betong gata po atra suletat haba bang ebang pantun sayang adolon dengo caritra. Basa bo urolon kalan burung menggulung-gulung tubik suara bacura seki labayung rebong pegah bakawung elo afanza. Bacut raseki labayung rebong pegah bakawung elo afanza. Pakan lagi nyan ecut bang betong negarang pantun yang hana-hana lajut benunan wahai cut bang lon besebab pantun Malaysia darah. Kata yu pilih babungong jantung putar pilih lon atau bang Jawa pekanjut menan haba abon sang barang atom bak kede Cina. Awai lon pega babungong panjohan mungkin tanyo de bahagia menan cerita abalun kuwo sebab hatinya hana le rasa. Memang tipe toy haban susun yang bungong lampon awai lun tanda betul hubungan
karab duadon han mungkin ulun kenan mengisah butuh hubungan karab duadon han mungkin ulun kenan mengisah Peduk beluka di ate dalong long susun hias mewarna bepehayu dro nibak pantun kepelemah bong baan darah habalun karang kecut bang betong ngejawab langsung mendengar kata bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon mentang pemula bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon galam biasa